आज बिंदु कर रहा था आज ओपनिंग कर रहा था देखो ना बंदर ला देखो ना आज फिर देखो ना कोई कौन आया है लगा छागोर कौन आया है आप आया है ये तो आया है देखो ना हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय ब्लॉग तो आज फिंदो को मैंने ओपनिंग करने को बोला ना आज फिंदो सुबह से ना देखो ना बोल रहे मैंने सोचा इन्हीं से ओपनिंग करा देते देखो आयो ये देखो ना का फीवर चला हुआ है अभी सब में चलो सो बहुत दिन बाद आई कम बैक टू गोरके हाट अभी तो बहुत देर हो गया 4 बजने वाला है फिर भी देखते हैं क्या है दिस इज द सीन है ना लोग तो बहुत है क्या हेलो सिचुएला छोइलाको साउनी यहाँ अब अर्ग्यानिक यहाँ लिन आउनु भएको छ उहाँको रेस्टुरेन्ट चाहिँ ठिक हाम्रो सेन्टर प्लाजामा ठिक्कै यो लिलीको यो के अरे काठमाडौँ किचनको अपोजिटमा ओरिजिनल लोकल सुप लोकल कुखुराको थाली खानुहुन्छ भने यहाँ रातो नै पिरो चिल्लो गाला रातो नि गाला ओके खट होते चलो जी गोरके ना गैप्स अपनी धुन में रहते अपनी दुनिया में तो शुरू हो गए सीधे ना हाय ना हेलो अपना शुरू हो गए चलो तो देखते हैं क्या है आज गोरके हाट में खाए आज फिंदो चे आज फिंदो अले मैं सोच रही हूँ ये आज फिंदो किधर गई चलो क्या खाए यार मोमो संगे छोड़ देंगे मोमो शिबो बहुत आ गया है ना वे खाली यहाँ पर तो सेम रहेछ सबै सोरे अनि मे तो खोसंगा अम्बो त द लोन्दिलिश अम्बो खोजनी चलेश ए चोरी चुपके ngazo lara masta da ngeda goya ke आज तो नंगलाई बोर्डर आइडी छिगाले आज लोन्दी आया so nice salute here yeah you get you had hi NCLC7 in my vlog How was trip? very good you saw the vlogs Yes. I saw your Instagram post David Next time. I think you should start चलो यहाँ लोंदे जनरल मिल गई और ये देखो यहाँ पे I tried one it's very nice they make very nice very nice fresh first we'll explore a little and then we'll buy voter ID को काम नहीं निस्के This is how the गोरके हाट is क्या खाना है बीबी कुछ तो देखो खाने के लिए तातो सेल रोटी हर जगह सेल रोटी है I can see सेल रोटी everywhere mama feels so nice to be back in Darjeeling जहाँ पे भी जाओ घर होता है भाई साहब हाँ दाजु यता छ यहाँ हैन दाजु रोल छ है रोल गरिदिनुस् न अपन त सही तीनटा खुद नमकी दे सही बच्चों को खाना है रोल you don't want मसा नहीं क्यों नहीं सही आज भी तो रोल हाँ आज भी रोल नहीं खाएगा हम ये नहीं खाएगा दूसरी खाएगी आयो nga त महँगा से मोमो साया मुखु नता दुईटा मात्रै गरिदिनुस् ल दाजु दुईटा के खान्छ मोमो त्यसको हत्ताको थाङ्गो और सेम ओल्ड हमारा गोरके हाट ए यहाँ मोमो सिम त खाउ थुङ्गु दुता छौ ल लेट्स टेक फर्स्ट मोमो कुन चाहिँ मोमो हेलो कुन चाहिँ मोमो होला भेज मलाई चिकन खानु पुरा इच्छा भइरहेछ एकखेप हेर्छु ल पाएन भने भेजै खानु पर्यो I want to have chicken momo. Where is chicken momo? अभी वो तो मंगथर. ये ले वेज मोमो रिश. चामा वेज मोमो रिश हो.
pork momo, veg momo. तेरा खाना chicken momo लाने को तो सीधे chicken लोगी नहीं मार. क्या को momo ला? Veg. Yum veg. Chicken momo खुश थे आओ. What's mama, samosa. Dami. Samosa. Yeah, singara. Mama. Yeah, fresh. दाजुले बनाउनु दिँदै रहेछ यतै. कसरी हो? यो 15 रुपैयाँ 15 रुपैयाँ गोटा. गोटा अम्बो सके? टाइम लाग्छ? टाइम भन्दा अब हुनुहोस्. है? हुन्छ एकछिन उता गएर आउँछु ल. यो त खाऊ न है. यो त खानु पर्ने रहेछ. सिंगारा गरम. What else? Croquet. Look at the people. Huh? What do you want to have then? Nothing. तेराङ ला सगी हो भेज मोमो सगे आज पनि दो भेज मोमो खाइदियो होला भेज मोमो दिनुस् न ल मलाई लोक छैन है हाम्रो पनि त छैन लाइट वाउ सी भेज मोमो गरम भेज मोमो कसरी होला भेज मोमो 60 आमा शेपहरु के दामी हो आमा ल फ्रेश मोमो यहाँ आमा फ्रेश बनाउनु हुँदै रहेछ यता हुन्छ यु नट ह्याभिङ एनिथिङ भेज मोमो खाऊ मसँग आऊ हुन्छ ल आज पनि तुम ट्राई गर ए बिबी चिक्या त गर्छु ल खान्दै त ये देखिए अचार आमा कितना अचार डाला है ना बढ़िया मोमो है मोमो इज वेरी गुड फ्रेश लुक एट द शेप इंटरव्यू कौन इंटरव्यू लेता है मोमो बहुत अच्छा है फ्रेश है और सब्जी मोमो है मुझे चिकन खाने का मन था बट आई डोंट माइंड सब्जी मोमो इज वेरी गुड So this is the shop. Mama, gimbal in points reached. यही बनाएर यही पकाउनु हुँदैछ है हो दामी तिम्रो टाइमिङ गलत भयो छिटो आउनु पर्ने हालिदिनुहोस् न पिरो छ कि होइन हुन्छ धनिया चटनी त होला है लिङ अब यो पनि सक्यो समोसा. One र. Have everyone try the samosa. Okay, Londi Jenner will tell how is it? Yeah. Sa, bibi sa. Sada chutney. Vida chutney na bago dinus na यो दुईटा ल. अलग्गै दिनु यो पनि हालिदिनुस् न. के त चाहिँ ओइ have. दुईजना Yes sir होला है. ngata के sa? How is it? I think about it's very hot. Yeah, it's very hot. अहिले त भर्खर त बनाएर दिनु भएको. So they all are trying. अन्त त होला. शिम्बु त मोमो जोदाङले को मोमो रेस गाडी को समोसा सँग तु समस्रा. शिम्बु दा मोमो हन्डे शिम्बु दो. समोसा शिम्बु त. तर समोसा त जे पनि मिठो हुन्छ. त तातो हैन हुन्छ दाजुकोमा आउनुस् है या हाम्रो दाजुकोमा आमा दिदीकोमा आइस्वेर तातो सिंगारा खानु पाउँछ यहाँ मिलता है बढ़िया सिंगारा मैंने खाया भी नहीं लेकिन मुझे पता है देख के मुझे लग रहा अच्छा है बढ़िया सच में बढ़िया है बहुत बढ़िया है और ऐसे तला हुआ देख के खाने में और भी मजा आ रहा है बढ़िया Khajal lettuce. Ngala 50 rupees lettuce. Oh, not bad. Khajal lettuce ek hela. Kira thaki this away. Sada, simbudo. Just Gela is here. Gorge Hat. Yes, Gorge Hat. Enjoying the Gorge Hat, Gela. Wonderful food. Street food. Yeah, I told Gela to try veg food, veg momo.
Veg momo. Permissive shimbu dela, gela. You see, okay, it's very good. नहीं आया सेल रुचि पनि पाउनु हुँदैछ यहाँ सेल रुचि पनि मिल रहा है आपका तातो और यहाँ She's दीदी not लोग had lunch, so she's having sukha pan. बिचारा सी आमा मामा हामीलाई चाहिँ मिठो मिठो दिएर नि दिदी चाहिँ बिचारा भुटेको भात खानु हुँदैछ भुटेको मैना ओ माय गॉड यसो नगर्नुस् न आमा सब्जी लिनु चाहिँ उता जानु भएछ हे भगवान् बिचारा ठिकै छ नि ठिकै छ है आमा यहाँ बुजुले पनि किन्नुभयो सेल रोटी चलो भाई हम भी लेंगे अभी सेल रोटी बढ़िया लग रहा है शिबु हेटौ गदेका चाहिँ पनि है या ट्राई छिदा ट्राई गर्छु ल गर फ्रीमा गर्नु जस्तो भन्दैछ उसले खावा ट्राई छिदा खान्थ्यो त हाउ इज इट No, she's also one foodie, huh? Shimuda. Apparently, all the are good in You have to Gorkha. look for those which have this as a dot. Yeah, I think grains bago, right? Yeah, I've heard that before. This with aloo dum, the sukeko aloo dum is like. Hi, Momo. Momo is cooking. यहाँ चिकन खानेले त वेज मोमो इन्जोय गरिरहेछ आई नो अन्त इमेजिन कितना अच्छा है यहाँ का मोमो यहाँ जो नॉन वेजिटेरियंस है कट्टर उनको तो ये वेज मोमो इतना अच्छा लग रहा है मुझे इनका चिकन मोमो ज़रूर ट्राई करना है नेक्स्ट गोरखे हाट में I'll try and I'll definitely try. लु अब यहाँ देखिए पूनम पराठा दाजुले बेच्नु हुँदैछ मैदा अन्त आटा दुईटामै अन्त यो तपाईको यो मैदा हो अनि यो चाहिँ आटा हो आटा चाहिँ आशीर्वाद आटाको बनिन्छ र आटामा चाहिँ 8 पिस हालेको छौँ अनि मैदामा चाहिँ 10 पिस हालेको छौँ र विशेष गरी यहाँनिर अब अरू पराठाहरू चाहिँ तपाईँले दार्जिलिङमा मार्केटमा देख्नुहुन्छ खरसाङबाट पनि आउँछ सिलगढीबाट पनि आउँछ अन्त उनीहरूले चाहिँ अलरेडी फ्रोजन बनाएर ल्याएको हुन्छ है फ्रोजन हुन्छ र हामी चाहिँ आज बन्ने आज नै ल्याउँछौँ मार्केटमा र यो प्रकारले हामीले मार्केटमा सेल हुँदैछ र अहिले मार्केटमा धेरै अब यसको अब चर्चा परिचर्चा हुँदैछ बढ्दैछ है फेमस हुँदैछ दामी हो नि दार्जिलिङ बजारमा भएको यस गोर्खे हाट राख्ने गर्छु एभ्री थर्सडे अनि अरू जग्गा पनि अरू बेला पनि मार्केटमा एभाइलेबल पाइहाल्नुहुन्छ तपाईँले मार्केटमा पनि पाउँछ ए मार्केटमा तपाईँले कहाँ पाउनुहुन्छ भने यहाँ काजल कस्मेटिक्स या वेज गल्लीभित्र अनि यहाँ शृङ्गारतिर अनि अरू सानसानो दोकानहरूतिर पनि हामी राखेको छौँ तो यो पूनम पराठा पूनम चाहिँ को पुनम चाहिँ एक्चुअलीमा जो म्यानुफ्याक्चर हुनुहुन्छ उहाँको नाम आमा बित्नु भएको उहाँको नाममा चाहिँ यो मेमोरिजमा चाहिँ यो एउटा ब्रान्ड जस्तो बनाउने क्या एउटा इच्छा हुँदा चाहिँ हामीले मार्केटमा यो पुनम नाममा चाहिँ निकालेको हो ए ल हुन्छ थैंक यू अब मैं भी एक ट्राई करूँगी आज है ना ये आटा वाला मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है आज ट्राई मैं आप लोगों को बोलूँगी कैसा है ये एउटा दिनुहोस् ल मलाई आटाको लागि आटाको लागि आटाको मैले अघि भनिहालेँ नि तपाईँलाई यो चाहिँ प्योर एउटा आशीर्वाद आटा आशीर्वाद र यसमा चाहिँ 8 पिसमा थ्याङ्क यू अब यो ट्राई गर्छु म ट्राई गर्नुहोस् या now she's having अनि सुन्दैन हजुर हाम्रो यो मेन थिम यस थिम चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एक त हामीले फ्रेसनेस आज बनायो आज नै ल्याइहाल्छु तपाईँको आजकै डेट हेर्नुहोस् 8 तारिकको 8 तारिकको डेट छ है अनि अर्को चाहिँ हाइजेनिक हामी लोकलले नै बनाएको भएको कारणले तपाईँको हाइजेनिक अनि क्वालिटी तिनवटा कुरालाई चाहिँ हामी एकदमै एउटा ध्यान दिएर बनाएको छौँ र हामीले हाम्रो मान्छेहरूले कोअपरेट गर्नुहोस् र एउटा मिनी एउटा कटेज इन्डस्ट्री जस्तो खोलेका छौँ हामीले है जसमा स्टाफहरू पनि राखेका छौँ र तपाईँहरूको कोअपरेटले नै यो के हुन्छ भोलिको दिनमा एउटा ठुलो एउटा इन्डस्ट्री ब्रान्ड पनि हुनसक्छ अनि तपाईँको धेरैजनाले एउटा इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट हुने पनि एउटा मौका पाउँछ अहिले पनि हामी धेरैजना स्टाफहरू राखेको छौँ र उनीहरूको एउटा परिवार चल्ने काम भइरहेको छ भने भोलिको दिनमा हामीले एउटा अलिकति लार्ज स्केलमा बनाउने हाम्रो ट्राई छ कोसिस छ हामीले एउटा अब तपाईँको च्यानल हेर्नुहुने जति पनि अब तपाईँको भ्युवर्स छ उहाँको भ्युवर्स
सब्सक्राइब गरिदिने यहाँलाई साथै उहाँ भ्युवर्सहरू यहाँ हाम्रो गोर्खे हाटमा आएर अदरवाइज मार्केटमा कुनै पनि स्टलबाट तपाईँहरू लिएर एकपल्ट ट्राई चाहिँ गरिदिनुहोस् भन्दै तपाईँहरूको त्यही बिन्ती छ हुन्छ थ्याङ्क यू Okay, it's time for corn dogs with mayo. दाजुकोमा चाहिँ corn dog खानै पर्छ यिनीहरूले every time they eat corn dog from here. Yeah, these are the culprits. Ajing Awala is also here. Yeah, now they'll put sauce also. जब अब लाइक म कन्डक्ट बनाउँछु होइन अब अरू कसले बनायो भने नबना भन्नु त मिलेन नि त Hadi, मारे कुछ प्राइस है तो इधर है कुल्लर चाय अब एक चिया बेची सक्नु भएको है आम्बो कुल्लर यहाँको चिया चाहिँ मिठो छ भनेर पुरा सुन्यो मैले आई एम श्योर द चाय इज भेरी गुड नेक्स्ट टाइम बट वाट त्यसलाई राख्नु मारे गाउँदै रहेछ ए आज लोन्दी हियर त What you buy? Chicken momo also. Mama. What to take for Amo? What you can take now? Mama. Mama. She likes momo. Mama. 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 Wow, sabji wa. सबै सब्जी हो यता Buy me ice cream. बे आइसक्रिम त न्युएर नि Can you buy them? अब गाउँदै रहेछ Okay, so short and sweet गोरखे हाट रहा मज़ा आया It was lovely to interact सबसे बात करके भी अच्छा लगा है ना रोज़ ऐसा होता है ना मूड नहीं होता है मेरा बिना ऐसा बात करने का जस्ट सिंपली कम खा के जाती हूँ लेकिन इंसान तो इंसान ही हूँ ना मैं भी चटपटे से चुटशी मिल गए हमको इधर Pani. वहाँ था कि लोग यस्तो त खान्छ यिनीहरूले मेरो झालमुडी त यस्तो सेतो पो चटपटे हो गिरो चटपटे हो भन्दै छ कि दिनैजना त ठोको छाउमा मामो छ कुकुर रातो भइरहेछ यहाँ जिरो लु ओके अब ये लोग चटपटे खाएंगे ये बच्चे लोग चटपटे इनको ये सब बहुत पसंद है Lovely weather. No, I don't want to. Lovely weather today. बहुत बढ़िया दिन है. पता नहीं जैकेट मोटा पहन के आएगी मुझे ठंड नहीं लग रहा है आज है ना. I am very comfortable. So ना guys थोड़ा फैशन करो लेकिन गर्म रहो यार सच में. ये लोंदे हाँ ये रहता चटपटे क्वीन हर टाइप का चटपटे क्वीन है ये. जंक क्वीन. I love. She's junk queen. Chuta sila oreo. La. Do dugi shisho. Let's go. Okay. इनका nga तो good है broccoli new yo. देता था nga दिस gas में दे तब चिकन से लगे बिल्ला. खाली. हंडे या कुछ दूसरा color gammas. Okay. So मैं आगे क्या बोल रही थी वहाँ पे बहुत म्यूजिक चल रहा था ना so आज बहुत मज़ा आया गोरखे हाट आके आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने ऐसा लगा जैसे मैं सच में घर पहुँची हूँ you know so it's always good to be home good to be back यार ऐसे नहीं 자식 달래 엄마 잠을 페샤 그 공세 에 먼저你们一桌 Mama, look. Cho bite. 됐어 고하시라 आज धन्यवाद बाटो ए ओके बाय लस ला अब यहाँ से अच्छा यहाँ आए थे आगे यहाँ कुछ ज़्यादा ही भीड़ है फेरि आज लोन्देले के किन्दैछ This आज लोन्दे has to eat everything but this looks very yummy
Oh yes. ये कुछ हो बिस्कुट है नहीं? ओरियो Oi, mama. ओरियो चीज केक है. So this is bakes and bites. I think I want Oreo cake. Yeah, Oreo cake दिनुस् न. I'll be fine. Have. Okay. Oreo cake पनि दिनुस्. Wait a sec. Shimbudo alonde. Ngame, I don't want. Oreo haji. You want to eat? You guys want to have Oreo cake? Oh, there's Oreo cake also. Nga sage bibi. Share chi machine mangu masara. Ni. Duita. He wants a cake like. Yeah, do cheer nga thage ki bibi eto dinus nandani la. Nga thage pagyu. Have. Konzoni ja delish ra. So bibi khande do Oreo cake. Bunny bakes and bites, right? यहीँको तपाईले घरमै बनाउनुहुन्छ. Who makes it? You. Here's the baker. Fresh हो आज तो सक्यो. Red velvet and Show me red velvet once. See guys, the red velvet. Oh God, सब खत्म हो चुका है. brownies अहिले चाहिँ. Brownies are Berry here. cheesecake, matcha cheesecakeहरु थियो, orange pastryहरु थियो. एकैछिन ल. अरु चाहिँ तपाईको cheesecake बाहेक चाहिँ मेरो orange pastry थियो अनि chocolate strawberry अनि matcha cheesecake, blueberry cheesecakeहरु थियो. अहिले चाहिँ सक्यो. Okay. आम्लाम यही हुनुहुँदो रहेछ. तपाईकै छोरी है? फेस एउटै रहेछ नि त. नो डाउट. दामी आमा छोरी कस्तो राम्रो काम गर्नुभएको. हजुर फ्रेस बढी फ्रेस रहेछ. हजुर सबैले मन परेर खाइदिनु हो नि. हजुर हो नि. ओके हुन्छ. थ्याङ्क यू सो मच. Okay, everyone, bakes and bites. Please come here. Okay, she bakes fresh cake. Mother and daughter duo. Okay, बहुत ही बढ़िया केक है. So यहाँ जरूर विजिट कीजिएगा. Do remember the face, guys. उनसा. Thank you. बस नहीं genuinely बहुत अच्छा था केक. मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, you know. So please do come. Okay. Try कीजिए. Okay. जैसे आप लोगों ने देखा ब्लॉग में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं गई गुरकी हाट और बहुत मज़ा आया. एंड आई होप आप लोगों को भी ये ब्लॉग पसंद आया होगा. अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक एंड डू कमेंट. अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट पढ़ के. एंड आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट ब्लॉग. चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर.